E se kulupo tangata pe amale 5 se lau. No lato tau aiane maa ile ta vale a ui atu le tu malo kana, le asa fuafua whaalau loa ini se polo kete le malo. Wata ua na maua wha maoninga o pulu whana o whaaleanga ina ile ta vale, a ile ia a fia soifua le presidente. O le video la wanginga inisi o pengta wha ilangi o lo iloa atuai, le taimina tupu ai le whaalavelave lea, ma le toa tele na langa ane tau mawhai e whaaleanga le sao le li presidente. O le whamtaranga mai leo o ilatou ua pueina, o le awhea ngai mamorianga o le tau pule pule fasioti, mamorianga o whainga wha atupu whaalavelave. E mafo maile le fia fia o le toa tele ina ua fola fola ele malo, o le AAVS le subsidy po le fisosoani sa tuuina mo le kiso, ai whaangana tupe mo isi por kalamele tunu. I Israelu, o le vasa nei wa whaapoto ai tangata Israelu i vaenga SS o lo lato o tunu, e whaamanastu le rua o tausanga o le whaalavlave na osfa iai i lato e le Hamas i le rua whelua tolu. A whaawawai pēr matala noanga i au kupito e whaatatau i se marienga e whaamuta i le taua i Gaza. Peo na sira fia wato o tere tangata o maari riu le nei taua, manisi na ave whaapango ta ai, ai se pepa o whamtaranga wa ta wai le pāremia o Israelu o Netanyahu, wa whaari lava i Israelu lo na lava o no sai, e ui le tele o mafutianga sa whenga iai. Mo fola fo e Netanyahu le aia whaatau nuu umana moe mitinga o le taua e pei ona o le toe whaafo i mai o i la tau na a whaamalusia, le avesea atoa le Hamas, ma le folfolanga e leto iaise la matianga o Israelu mai a Gaza. O lo o whaia pēr tala noanga i le teminei ma lo o talo le toa tele i a tau nu uia tala noanga i se marienga au tasi ma whaamuta i lua mawevesi i le ai tū o le lalolangi. Mai le Vaticano, o Pope Leo XIV, po le tamapa ia, le whaururungo le Karesia Katoliko i le lalolangi, ua fola nei lo na ulua i malanga i take ma le panona, po sasa e tūtonu fo i le masina fou. Pai mai le Nine News o se avanoa taua le yeilo na avanoa i le tala whaasoropito, whaalawi loa i le tutu whaatasi le au kevisiano, a o momoli atu se fe au le fide mu ma le whaamoemoe i tangata i le panona, e meise i lato i se sa e tūtonu. O le porkalame o le whainga malanga e pe ona wholasia le Vaticano, le a whai malanga atuai Pope Leo, mai take po Turkey i le asarusu fito Novema, se iau i le tolu se fulu. Malanga ne i le panona i le asa tolu se fulu no Novema, a nga i le asalua o te sema. O ta ua le lipote o le malanga whaapea sa fuafua i eirita mapa ia sa iei taluai Pope Francis wa tu malo, pe ta i le i taunuu, ma o lea la ua fuafua Pope Leo, whaataunuu loa e se i whaao o ai fuafuanga, alona ta i sa iei taluai. Ma le Pasifika i Papua New Guinea na ruru se mafui e ono tesima le ono le malosi le fua mafui e le pōna pō i Papua New Guinea e lata i le a aiolae. O le US Geological Survey no lato ripotia o le o ngā tonu le mafui e pe ama le 2 kilomita i le tu sisifo sau te sisifo o lae, malona le loto e iwa spuriwa tesima le 4 kilomita. Pa matala nisi na whaanongoina se pa o le hotele le temina ruru ai le mafui e whailawa si malosi. Mori mauri to tele malosi le mafui e aele o yeini mea te tele o whaaleanga ina. Ele o iei fo ni rapta ingo se ngarulolo po se tsunami, ai whai mai isi mori mau, o le lulua le mafui e lea, o toe whafangu wai mamasa longa o tangata i tali tonunga whaanu upo sa sawai i aso o tea. Ma le taramulmuli, e loto tele le alo sa mo Alex Rose e mawhaio na ave o ia muamua i le itu pāwali i e mawhaio na manu malo i se pine mai le Olimpeka. O Alex sa whamneine le pine apa mea mai tālonga a whelete le rarangi na whaia i Tokyo i le masina taruai, ma o lorua i tangata Pasifika foi le ua manu malo ina se pine mai ia tālonga le rarangi. Na whaelo e Alex i le whaatanoanga ma le Pacific Wave, o lo ia fuafua e alu ane ma lana pine na maua i Samoa i le isia na malanga o le asa soai. O le mori maua Alex o le anga nua Samoa e ma losi tele ma o se mitanga. O lo au mau Alex mura na ainga i Michigan, ma o tolu tausanga o lona soifua. Tala ia le video Samoa wa foi lau whaafonga mai le nei asaruru, tātou whelo ai foi le teimi whaapenei a tai au i seisi whaapoponga
soifua. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tato te mana nao uma lava ia sa ole whainga o loa tau whaonga. Ia manatua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Whaauta, o le whānau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whānau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamaile aso whapitoa mo le whānau, ua amata fo'i o na tapena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese, o le loto a Tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese, ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa, tapunia palota i le aso se fulu o kitopa, i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua, o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video, i le aso lua se fulu lua o se tema, lua afe, lua lima. Matu ai, o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tau mātua, whapea au auna e tua, ai ona mātou e whanau soifua. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i mangele, whapea manrua. Mo le vainga o soosangase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo sauwa noe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Lima iwa tolu, amo. Usolela, susulu mai, mao manatuai. La Samoa, le nugu o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o manatua ai. La Samoa, le nuku o te nofo ai. Fea, nanga loa tu o e lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matai. Ia, talofa lava le paia mawalunga o le whaafonga tāpuai. Ia, mai se fōi o le sila mai moa, Samoa le atunu pele mai tafa e fia o le lalolangi. Ia, mai se fōi le dei atunu o lo o whaamautu ai. Ia le tātou walesi whaasalalau. Ia o awina atu ai ia le dei au nanga i lau lavanga ngana. Ia ma le tautua au wā Samoa malana whaafonga tāpua i mai. I so o seitu o le lalulangi. Malo le soifua manuia. Malo fo i le langi matafi. Whaamomoe o lo manuia oe. I le nganga e o la i le tai au. Ma la usu fo i le atunu.
i tiute ma whaiva e masani ai. Whapoponga le por kalame masani e tulituli e le tau tele o tangata i le aso lulu, le onga tonu nga le mu, o le aso valu o le masino o ke topa, lua afe lua se fulu ma le lima, malu i fale. O le winga tonu, o le anu fale ina ia mawhai o na saili a manoa, ma fesosoani ma yalo matama whanau o le atunuu, o lo fito i tonu i ai, lea fo i matata, ma lea matafa i ohi, o le sailia o fale tupe, ma wala whaingo fie mo le atunuu, i le tātou lava ngangana e wha tupe ai se fale, a wā o le fale, o le moi mitinga le nā o so o se ainga. E o mai i New Zealand, i ai se fale mapu i ai, fale a ui ia, i le se fale o le housing. Ia le a tau sa vea le ulua i ali, Pestang ta ma le langi Al Harrington le vea, ia o le au na masani ai i le vava ai le tunu mo le wha whangafonga, lea foi ua tātou se e mai. E ai se taimi wha mai atu le wha tālofa ma le wha whiloai, ma o whalofa atu i lea tunuu. Ia mō le taimi nei. Tuli ta mo le tātou taimi ono le tuatua ngia. O whafonga le tātou pola kalame pe o le whaltua ia e mele palamo, ia ma le tamaitai ia Taralina. I le nei fo i vaenga o le tautua. Mua atu i le wha tālofa ma le wha whiloai fo i le whaletua ia e mele, le tasi o fonga autu o le tātou polkalame o le malu i fale. Leo te wawatu, ia, whatalo whatu, e mele, malo le soifu manua la tātou amata mua mai le teina matua. Ia, ona tātou whasolo mai la, ia. E le la le lei, le tausala ia Taralina. Ia, whamalo le soifu manuia a mele, whamuimoe sa manuia foi le amatango le nei vai aso, ia o le va ia tsulo le tino tua e okay le va fo ila o fionga le faltua ma lo sai fu via ia ma lo fo sai fu man via lo fionga le ia tau sa vea ia ma na ia fo le va cho lo o sai fu man via mai lava lo fionga ia ma lo fo le au na pe ia so foi so o mo wale ma malo le tunu ia fa ta lo fa tsu ile nei fiafi fa ta lo fa fo ma le nga fia au te tuli matai lava mamata i tuina taimi tātou te wheiloa i ai. I le o ngā tutonu o le vai aso wa o teiloa. E le mwhai ana le vili mai i a le tōtele ma fsidi lau numera. Ia ma o tuu i nātu lava i ai. Ia whape nā fo i le uso e a Thomas, ia whape fo i le fionga i a le malu baba. Ia, o le tā ua le nā, fia mana malama le atunu ma fia i loa atili. Ia, baenga ese o lo o ia ila o tua. Ia, la bai le nava yaso o tua na yatu? Ia, ma na ia tele le vayaso la yatsaua o le matua pisila. Ona o leo te alu i Samoa le next week I le asfana o si utina. Ia, o le whaia yasa na pisi, but I think it's fitting. Te talawhea ngai fo ili taimi nei. I just want to get an overview for inga leo o le tā polkalame. And my observation probably in the last 8 months, e avatuela o whaamalo ma le whaatai o tatu tua. What I have noticed is, this is... Ia, alanga lai vai o te tau. Ale nei tangata, but e esele tau wivi ma le finau. Generally, they don't have in-depth knowledge and understanding. But what I have found is they were determined. And ole lato nau ole lato matati ana yai. E pena malanga mai ni New Zealand is more le lumana yo ainga mawhanau. And I would like to say a massive thank you, Malfaftaile. I have found that most of them, if they're not freehold yet, in-depth knowledge, but and they had their goal in mind. So part of my role now is try to bridge the gap between
for what they've done so far. Yeah. Make sure that the next generation don't squander that. Yeah. And the next generation, from a financial point of view, will actually be able to improve that. So they are passing something on to the generation. Make sure they take advantage of the benefit as well as make sure you improve it and not squander it. So again, whamaloa tu lava le mamalo te mamatina o whaafonga mai le ne fiafia. I think that fight has lost a little bit in our younger generation. Which is, most of them, all of them, they've worked so hard to get to this point. Malo, whaftai tau o tele le vaenga lewa o iai awa o le autu tōlu ale nā o le tātala noanga, o le ano fale o le ngāra wenga ma le tautua sa whai e mātua. Lea la ua malo lo retire nei. A whai o le fale la lea na whaatau e le tamama le tina, o la ingoa la o lo o iai lunga o le fale. A whapea o iai se manatu fo le ina ia toi whai seisi mo kesi a la ua soifua le pensiona. Be amana o iai ia le whanau. E whawhewhea na toi whai seisi mo kesi e toi whaatau o i seisi whale o le whanau. How does that work? Yeah, mana ia te lilif sili ona, this is quite a common thing I le vaitaule nei I tatu tua. O le mea mua lava, mana ia lava le, I usually would say, it's a ua tele te mama tina, po le ale mele te lua fina ngalo ina ia, o le ale matatia, what would you like to achieve? Ona ua tele tau sanga o lua ngalo, lue ma tau mwhai lea tūlanga. So, first of all, a whapea o lai mana na o lava e tu upele fale, ina ia, sometimes o lawa whaatala noa lātou e mana na o tu iai ni sialo ma whanau. So which is a good thing, e ma whaiona ad iai sialo ma whanau, but o le meo te e mua lawa na o la pata ia pe e whautua I foi. You make sure e a foi. They have a family discussion. Iai se lātou malilienga po le ale meo mana o I te mama tina. O le a foi le malilienga alo ma whanau ma te mama tina. Who would be on this, or if all of them, and and the second thing is, mawhaiona whatau no ia me, mawhaiona ona au mai tātou paperwork po wai lela atu u iei le whale. Ia ave le tātou talosanga, peta lia le bank, le tātou talosanga le, so it can happen, mawhaiona te lelo na wanoa, mawhaiona whatau no le tūlanga, but o le memo mua lava e tāua te lele, you have to get independent legal advice. Ia se lo ia e avele fautuanga pe whaamalamalama leita mama tina. What would happen? Pe wha for iona beneficiela o ele tūlanga, and also the children need to make sure they get their own independent legal advice. A whapea la o le aia ise tūlanga whapena, e mawhai ona whaatu mau I pēr ia suafa o le tamama le tina I lunga le whale, fo le to remain the ownership o le mauta. Yeah, mana ia fo ilif sili le savea. Yes, e mawhai ona tu I beta mama tina, even though wa ole how we would do the proposal to the bank, it really depends po e malolosia your incomes, my credit history, le vaenga le la o mai on board. So it's our tele le tūlanga le, you make sure le we are going to rely heavily on ile income aluma whanau la o mai on board, and they have a good credit history. O le tāua tūlanga lea ina ia awana I ona most of the time o lea iei ta mama tina le bank. Ai a whapea e whale tonu le credit history le vaenga lea la bring on board. That's always a bit of a challenge. It means we may have to move to a second tier lender. So o tūlanga whapea e whaatala noa o malawa ia tūlanga, but yes, e mawhaiona tu e beta mama tina, from the point of view ngā o la lawe mawhai la ua na malamalama, ia malamalama pela ua po ngā whiele alunga iele tato mo kesi le la tu e whai, so tali le fsiri, yes, e mawhaiona tu e beta mama tina. Lea la ua mai le whanau, umana whai le malienga, a umana o fo le whanau e toi whaale lei, pe toi whao popo sesi vaenga o le whale. O ni vaenga e talawhea ngai o na mawhau iai
ma ave ile fa mua. You know, some of the things that you consider, and you will recommend these things to consider first. Okay, taua tele fo ile tūlanga lea o le tele o tātou mātua mana o e tele level renovations. It's a much needed renovation mo le fale. But I usually would say ask the question o le mana na o lava lātou to stay within this area. O ne o fua fo ile tele le tātou renovation le la fai. Is it going to be worthwhile? Are you going to stay in the area long term? Or if you love also within the neighborhood, because once you get the renovation going, it would be pretty hard to turn back. It's our foile motinole ole ale to ainga renovation le mana o tato. What do we want to achieve out of the renovation? Ona o sele ni umalava po tupe foile e fatino ia tulanga uma. Ona o lesi tulanga major renovations, you don't want to over-capitalize for the area you are in. Ona ne te iwa umae le valuation o le tato fale, maybe le improvement le la cost you, it's going to cost you 500,000 se fate te inga. Yeah. Ai umae le value added, fale valuation, it's maybe 200,000 so na fate te inga. Although when you've spent more money, then the value lela increase silo fale. So just so me umalava yeta hotele Filipe, what kind of renovation are we looking at doing? And lea fo ile mafuanga fa pe you're looking at extending another room. Are the kids going to remain long term? Yeah. E umae na fa ile potua you've spent that money elisa sino foi so o to ainga tulanga fa pe ta hotele is this what we want to do, and is it going to be impacting long term? Malo tau tele fa fo mai le tunu na lo ile tanu mera lunga o le screen e mfauna vala au fa mamla matili e fa tu ya emele le olu fitu valu tolu fitu valu fa valu o manatua o emele o le mortgage advisor or broker o ia whaafsanga I male whale tupe, ia pe a whai o eisa mana onga o le ainga. O le mea leo le a whai, o le a whaatau le whale mo le ainga. Now, o a nisi whaamatalanga e tā ua tele tauna māmalama I ai mātua, ma le la whanau, ia po a inga fōi ai tātou tele I o e whaso tai matala noa, ia se lo ia, e whautuaina I tātou e tu sai inga ia le awhia nei. Ia, mana, ia tāua fo I o le fasili sa vea ona o me umalawa ia whaapea ai le I finalizinga se tātou deal pe signing I tātou loan documents, e tāua te le have legal advice. O le si foi meo te whautua I nei le malu le tunu, while you are at the lawyer, le uielo visit le la alu lawyer, make sure you have your will done. O tūlanga ia whaatino le lawyer. I'm finding a lot of our parents don't have wills. Yeah, it's going to cost you so much more money in the future. So I usually would suggest ask them to do your will. Or listen for too long, is ask them for a power of attorney. So this is the power of attorney. I recommend that your law boy is signing on your behalf should anything happen. So I want to make sure they've got all the different things I want to nisi costs or nisi unnecessary costs going forward. Yeah, I must for you le mautonu for le whanau pa whai to tolu pe to wha o hai o le atu iai le power of attorney ia ma le whaatu tuanga fo le o matua o le whale lea o le a whape I o le whai ia pe a whai fo I mate le to iai I nei le lalo rangi a whatau o a shares a oi tangata a vei I shares o le neighbor to tino o le sa o le na Yeah, o tūlanga umalawa ia e tāua tele le whaamalamalama le loia. Ina ia malamalama umata mama tina, what would happen should o le alifina ngalo le li ia la ua.
Malo whaafatele lava mo le tātala duanga i le deia fiafi e le umi a e tā ua fesili nā o tu inatu whaafongafonga mai i le atunu o mawala au le numera le nā o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, a whaatu le nei awa noa, whaafitai e le atunu, ia, ai maise o le ngā luenga whai pēa o lo tātou ngā lulu so tau awai, a wā le sila fia le atunu o ma le so soni o lo ofa ina e lau e fionga le faltua. Ia, whaapsaitele le atou sa vea mo le nei fo ia fiafi le whaatala noanga, ia, le malu fo le atunu o whaafongafonga mai le nei a fiafi a iai lava se fasili, ia, o le mātou nau ta inga lava lea ina ia whaamalamalama tūlanga ese, ina ia mau mai tātou le manuia, wa le tātou o mai umalava i New Zealand, le tātou fia whai manuia, ia, let's help each other achieve that goal, ia. Ai, so e tala noa fo i lewa yaso, ai ia manuia tele, ia, malo longo nei a fiafi, ia, whaasoifua ia. Whaafatei tele lava mo le taimi, ia, tuli matai lewa yaso se whaapopoko le tātou polo kalame ma le whaletua ia e mele, o le malu i whale, ia, mruia fo i malu longa, matiu te o toi o le nei a fiafi, wheloa i le vās fau, ia mruia a soifua hia. Ia, le nā, ai atu ai le wheloa inga fo i ma le tasi fo i o whaonga le tātou polo kalame, malu i whale, e mele, palamo, ia, le nā e te bauala na telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, ua awhatonu lava le tu la e wha. Ia, le fau se e mai leisi whongo le tātou por kalame malu i whale. O le tamaitai la o Taralina, Johnston, o lona tiute ma le matawha ioi. Ia, o le whaafso tai loma sa ili se whale lea o lo o mana na o iai ia le ainga. Ia po o le tamawha i le tina matua o le ainga. O le tu ainga whale. Ai whape i. O na whaatino, ia whiutanga inga, ma ia whaamaria ina o le tangata. I le whale leo le au, pe whaatau mai, pe whaatau ese atu le whale mai i au mātua. Ia, whaatau whaatu le tapaitai, Taralina, a lo le soi fua manuia, whaaftai mo le teimi o whaavanoa mai ina ia whaamala malama foi, ma whaamanino i le atu du. Ai maise nai ta mamtina mātua, le aunga o lau tautua. Ia, a wafo i le whaatau ina o se whale, po le whaatau ese atu o le whale o lea ua lewa o na e umbia. Ia, ma a o a whainga, o a ia le tele o me te tau o na e ele tanga tele o fasili whafo se ima e whaimai se vese i whaamura molea. Fesilia tu a e a emele, whape wheape a o oti a o lea o te seini i le whale. E whaingo fie o na whaatino pe wa ai fo i se isi lo ia. E le lale na e tauna i eisi si tangata e ave i lau wha mua po sau tama, po sau atalii, po sau wafafine, po lo uso, po lo tuafine. O le mea le na o e te tauna whai pe a elu e ai lau lo ia. Te seini i le whale. Ai ei le tangata e tuu i ei le mea ta o le power of attorney. O le tangata lale na e whoringa mai o lewa e malia i ai whale tu la fono. E whai o ia mau sui, pe a whai, o le atongi se whalosa i lunga lo whatawhata. E. Kongi whafua se ia kiri i roa, ngare a saune mea. Ia le na, au tātou whatalia ia le tamoita i a Taralina. Ia lea wo ia le Taralina. Ia whatalo whatu Taralina, ma lole soifua manuia, whaftai fo i bole teimi. Ua whaavanoa mai, ia, a wale whaafonga mai a le tātou tunu. Ma lole, soifua manuia. Ia, patalo pātu, le atau sa vea, ma lole tautua le nei asu, whaftai foi wa tui mawale wanoa tātou te whaasua ai. Ia, awa foi le so tau au, misi o tātou atunu, soifua manuia. Ia, ma lole soifua matua e lale le tele, ma le mada ia mai o skaili Taralina ile nei fo ia wa uli ai ftau i lei bal talo le tau ile matango fie fo i o fafo ia mai pe o lau smile ma lau ata wa mai ia le tulanga ma matango fie fo i lele of the atmosphere around you
Wa lewa fo ia so ta te le fe lo ai o e pisi e wa kiering ia fale wa whakau Ia, pasai lewa sa vea ioi, te le aso le toi maua se maftanga ia, e mungo pia ona whakatai si o tatu watu nuu wau, peifo i ona sau nua le tina e ne le wa whai lava sina pisi, te le lava ia nai u tatu tangata, o le au ngāwhali nā o le neiporo kalame, o lo o vili mai pia, o le fia na sili lava lea, e tari le sili, ia ele ngata po e New Zealand nei, o Australia, mai lunga lava o le tatu polo kalame, sa iei po e se tamali i mai Canada, ia fatua umanei o na whaatinoina, ia mawalo na whane sa mwhai o na tawofo mai lunga i le auction from Canada i nei, ia iala lava i lunga o le so tainga ta media, ia ai mise fo i o le whaatinoina fo i o le ngaluenga, i le ngato le lato i tu ina ia malamalama, ia ai mise fo i o le tu o lo unga lue atu ai, ia wa whaamagia ina, ia o le amwhai o na toi fo i mai i le whai unga nei masina a wa le o maua le latu whali, ia o le ai whaptai lava li i le radio Samoa, o na o le nei polo kalame sa pesili fo i po pia na au mai ai le contact, ia ai sa whapia sa matamata le YouTube, o lo o iai le polo kalame le radio Samoa, o le sa umi lava si taimi sa ma pe so ta iai, ma whaamala mana ma fo i le auctions, ia ma mea uma, ia ma ua whaamani e ina, ia ua mwhai foi, o na ave iai le loia pepa uma, a wai mwhai lava na whaatino atu nei, po o whea lava o se atunu i whakolo e whaanulongo mai ai Samoa, e mwhai lava o na tautua mo oe, ia ma whaatino ina na luei ngai taimi uma, ia le taimi nei, ia le fo iwa taunu uma le la tau deposit, ia o matua i fia lava o la mwhai, o na toi fo i mai i New Zealand nei, ia i lava le tua i le ona whawhanoanga nei e soswani i nai o tātou tangata ia whapia fo i la mātou tautua. Malo, whaftai. O lona winga lai ma whai o lau tau whai atu nei le pre-approval o le tangata lai Australia au toi fia ngai mai wale lei atu le tamau ainga o New Zealand le taimi from time to time. O le sa o le na, Ia, a tonu lava e mawhai ai peitai o le si ainga le olo iai lava le la tau sispeni wa mawhai ona ausia le tau le whale lea sa ke so tai mai ai ia ona whapena lava lea ona ngā lulue emaili telefoni ia sa mwhai po e ona beti mai lunga le telefoni ia ma lunga le online ia whaatina oina uanga na luenga i le tau wana le auctions. O le ale mea ta'ua wāl, tasin le matanga ruenga o le tele o terminologies fo le ale leo na whaamanino ma whaamamalama le tātunga ngana. Ia matua le mautonu ai o tātou tangata. Ai la le upu le whapea, what is deadline sale and how does it work for a buyer or a seller? Le ale winga o le upu le a o le alo na tāua e ngā i banga lue e fesosoani le tangata e whaatau e se atulo na whale po o le whale whaatau mai. Ia, mana ia le pisi sa vea o le deadline sales ia po le set date of sales. Ai lunga le website o lo iai mo whapia o le auctions, o le price negotiations, o le deadline sales ia o tu ai ngā method ngā po o me tu tia na e mawhai o na whaatau ai le whale i lunga le markets. Ia o le tu ai ngā me kutia lea e taua o se taimi whaatulanga ina. Se taimi e iei le aso wa ato whaina. E close ai ia le sale lea e whai o na abatu iei lau ofa e tu mai le aso i lunga o le aso le whangatai. Ia taipe o le mea le tenders e ave uma le offer until the day e ilo ai e le owner le ia offer si o tau what ia o le paulava le tāua fo i o lea sales ia buyer
buyers can submit their best offer ina ia mawhai o na ilo ele owner ia e mawhai fo e o na tu ia ele conditions o mea lai e mana o ia taipe o finance pe a whai ele a jiringa le aso le finance ia pe mawhai fo e o na whai le boti o le whane o mea bitu sili o tawa conditions a ia ina ia mawhai o na fitu na i whapea ia lea fo i tu aina sales. Malo, ta ua tele e mana i le whalongolongo mai ana i ta mam tina mātutua a wae ta ua mōlo tau sila fia. Ia fo i upu ka i lima sa fulki kalama o whaanga ele. O le benefitila le tu aina sales ia o le amawhai le sela ia create le urgency for ina ia wa fia vave movie sesi mea e promote ai le competition pe fia tangata e au mai e o mai e latu ofa i tutonu ia ma le flexibility o le sela e filifili aina ia po fia le ofa tonu e au pito na tele mamana o mia po ai foi ni conditions e tele ina ia mawhai e o na whaingofie ma vave ma whaatino ina lea i tu a ina whaatau ngolo whale. O le ala le mea ta o le sale by negotiation wa ta o le upu le o le negotiation o le feutanga inga po o se malienga o le ala le wha upunga a toa o le fo i tu inga a fetuna inga i le whaatau watu ma le whaatau mai. Ia, o le teifo i ona whamamlama o mua atu o lo i lunga lama o le website ia po te latu fo i whale whapia price negotiation kusala e te utangai. O se isi fo i lea method e mwhaina whaatau e lo whale e yeilo na i le eiso na price e ta o le fix asking price. Tu sa lawa ia le tau ai le tu ua i lunga marketi ina ia mwhai o na tau wofo pia tangata. Ina ia whake o le value le whale, ia o le conditions for o le whale, o lo isi sila tele whitaui, ia i lau ai, o le price feedback le mai le agents, ia e whapenala o na whitu nai. Ma tau wofo, ma au watu foi, ia le low price au mai ia in faifo ina battle feedback i le owner o le mele whapea mal whapea o le value lo whale lea wa te le o le vaitaimi nei o logo pa ui fo lalo le lua mal tesi 5% le area le e te au mawai nei wa sell below the CV or more than the CV le value lo whale e whapea nana le whataunga le tau le price negotiations. Le whawhea le tūlanga le sifoi me kukia o le whatau ina o le whale whatau tui o tau o whonga tau no o le mata upulea. Ia, le tau o whonga le tau auctions o le sao le savea. O le nā. Ia, fo ia o le auctions la o le tuainga sales le mawhai ona tau wofo e peti ia bidders i lunga o le auctions. O le auctions e bea ma le lua le tolu vai aso e whaatino ai se campaign i lunga o le marketi open homes ina ia mawhai ai o le tele ia tangata e o mai au tiri o le whale pe wa mana na o fo i lo whale o le auction na o se whale e taulia pe wa highest le bidder on that day o ia leo le taulia ai le whale lea ia o le tau wofo foi e tau wā tangata atu o tele foi la o le mea foi lea la ia o na recommend foi bea ave umana i o tātou ainga bea whape o mana o e maua le tupe wavi a wā a whape ale auction e tau lia nei and finance deposit o tau lia i lo whale e se mai le price negotiation ma le set date of sales o le auction e tau lia lava lo whale o na tuu lea le se 10% 10% now ia olona unia e leise si mea e te toe popole ai a whai fo i leini mea whaale tonu lo whale you can sell as it is o le a lava lase me e le whai una taipei o le price negotiation e whai li poti o le whale ia e tau wofo a e me na lumi fo i laro le tau lo whale ai alu le auction o le a lava le tau i ai ai to a tele la to e tau wofo i le aso o le amwhai o na a gym la reserve price i le aso
Malo. Ia, tele awala e whaatino ai. E nisi awala. There any other methods and ways of selling your home or? Ioi, e iai fo isi a wala wai tai beila le private sales e mawhai la bai o na whaatau lo whale. Ia ele tau le off-land o new build e mwhai ona e whaatau mai le maenga lea la building and constructions. Ia o le isi rent to buy. Ia, tasi fo ili nai tu ainga e mawhai ona e whaatau e te rentai pe le whale o le aarulau pe meni le i tu tonu i le tau lo whale lea le ai nei e lo o whaatinoina lai e mātou le tu ainga sales. Ia au isi tu ainga sales na o lo o happen nei tu tonu i New Zealand. Lele, o le tamaitai sosani a te oilo ngalue i le real estate professional real estate agency. Ia, o lana telefoni le da, o le o lua tasi o fitu tolu uiva fitu tolu. Taralina wala au iai. Ia, mo se wha lama anga foi. Ia, matelele taimi tau te fisili ai. Matali atu iau tau fisili i la tātou lava ngangana. Vai ane lunga le tātou screen, o lo o iai. Ia, le swafo Taralina, fatasi e foi. Ia malana numera e so ta iai. O le ale tā ua Taralina o lau tau ngā ruenga e mawhai ei ona wheso soani ma whaafai ngō fie, whiutanga inga, ia mo le whaatauina o se whale po le whaatau atu. How important to use an agent like yourself in terms of negotiation of buying and selling a house? Tai tele le ataua mo le fasili. Ta ua tele le vaenga. Several key adventures mo le vaenga. E ia le to mai malama i le local property values o le area le la whatau wailo whale. Ia e mawhai o na sosuani a o i whaamtalanga uma e te tau wai le knowledge. E mawhai o na whatau wailo whale o le skills, negotiations, cutting through the process, save time, reduce ele stress o i le mawhau ko lande la whai o le ale me o lo i eise tangata o eise to mai e mawhai o na luaso o tau au ma se tangata e te whaamuimuina e mawhai o na abatu ua nei whaamutunanga ua ina e mawhai o na manui ai se whaamuimui o le ai. Malo, whaafteik tele lava Taralina multa tele noanga nei aso, ia tausia ia tō tele alo, ia nai o tātou mātua. Lav sota i atu i lau telefoni le nā, o lua tasi, o fitu, tolu, iwa, fitu, tolu. Manuia tele nei e fiafi, upu mulimuli mai a te oe, tātou mawai ai? Ia, pātai tele lava mo lau wanoa, fia lava fo i lau whaatu atua, i lau langu mai, i le tātou ngā duenga, pātai le tā leni wa fōwae, ma whaonga ina ai ue ia, ai whelo ai pēr, o lau telefoni le olua tasi, o fitu tolu iwa fitu tolu, olua tasi, o fitu tolu iwa fitu tolu, soifua mai ia manuia. Ia, soifua ia mai manuia, lofa tele mo oe, ia, whapea fō i lau tō ainga, tuli matai seisi vai tau o leva yaso po ona tu antu to e mauai foi ia se sota inga male te maitai real estate o Taralina Johnson e te maua le telefoni o luatas o fitu tolu iwa fitu tolu vai au te atu lo loto foi lea au mai alo matama whanau le atu nuu la tu te lo whaatino mea ia ina ia fesoso ni ai ia te oe awana i whatupu mai ia te oe e mela na le yona au te matua whawhetai au ia i la tau nei o alo matama whanau o le atunu o lo o iai ia lo la tau to mai ai maise ia e ai le tangata alo whawsota i le wharetupe ai le tangata e alo e sa ili le whare ai ma le tātou wafo i ma le tātou insinia, ma le tātou kāmuta o ia le nā. Ia, e nā te lesunga ia Thomas, e tā awa tele. Se sua tulunu mera Thomas,
ina ia whaingo fie foi. Ona, if so tai ane lea foi tamari o lea tunu. Thomas at Builders Blueprint, o lana telefoni le na, o le o luatasi 5 valu, tolu ono fa, ia le na. 5 valu, tolu ono fa. Ia, whaaftai li lau whatalenga su manu, tātou wheloa i la soa tai ao, alu sao le whale soli. O le vai aso le ngana o le atunu ua fiti, le ala o le pese mai le Signature Choir mai Wellington e. Ia teita ia ele fionga ile ta mai tai ia whepule a. Pola vinanka. Bye.
E ole nā, leo whai pese le Signature Choir, mai le tamaitai a o pese, taimi pese, wha mao popo, matusi pese. E ama toi au mai ama toi la langa mai ai, whātunga tuwai a le tātou atunu, o maisi fo i atunu, a pe ua tā whabitoa le nā pese. Tātou te whaaloalo i fo, i le rei vai aso, o le vai aso whabitoa, the Fijian Language Week. Le la kako o le kilisi masio le ai whailonga ma whamanatu le tāu o tele o ngā ngana ale atu motu o le Pasifika i to tonu o le atunu o New Zealand. Ia, mai o te whawhitai e fo ia o na whātu mai le mata upule nei a o ngā lue fo i le malo. O matanga luenga o mata upu tau atu motu o le Pasifika sa ave e le whaamumua. Ina ia toe le ngata o le langa ina ma wha ola pea. O le ngana Māori, o te reo. Ia e whapena fo i le tāu o tele. O ethnicity and national identity and even our own mother tongue. Tāu ai tele. I le nawai tau a onga whateita i a onga amata si o i nā o a wina. E ale ngana Samoa i tutono a onga tūlanga lua si o lava i universite. Ua whata ua i nai ia lenga ngana Samoa. Veo fo le nei teimi e ua waile whata lofa, ma ofa lofa i le pa ia bawalunga o le tātou tunu, i ona tūlanga whalupe, mai maunga te tele se i o fo i maunga iti, ma i ona ao se i o ona iu, ia ele ngata i lea, o le au whai ngā ruenga tutofi a le tua, ia o lo tala whauto ma ta seo na o le ngā ruenga, o le tau waswaswina o le ipuvai o le ola. Mō tangata whātua i le atua. E le ngā tele nā o pa ia ma mamalu whāle malo, ia, pei ona whaafongafonga mai fo i lau fionga i le li pāle mia. A o ta oto ai whaatafa ngase i whalaefu ma pulsio tō whanga i le nei atunuu o Aotearoa. Ma le talo le atunuu o ainga, o le atunuu atoa, o le au whainga aluenga, o woma e masani. Ia malou a inga, whātuatua i le atua Samoa ua tasi, o lou i tū malo, o lo o tāpua i o whaiva. Ia ma ta talo i le atua i na ia vave o na whaafuisia anto toa le malos, awa e le eise o ngai vave ai, o lo ua iai ia mosema le au perfeta la tau te whaatino le ngaluenga. O le tāu o le nā o le tō whamanino, ma le whautanga o i lau a fionga. Na musui ai e le nganga. E te tau o na tō lua ni sui pāle mia mo le Neighbouring Town. Ia e maise fōi. Se mea fau mo le paia ingalo na sfuru ma le valu. A le malo tūtō tasi o Samoa. Lea na usu fono i le asunga fua le Neighbouring aso. Ia ma whaata otoa i loa le tala o le tupe. O le tala au tū, le tala whao popo. Ia, ina ia mawhai. O na ngā ioi mga lue loa. Government and the machinery of government should operate right now, without fail. Aftai i le malelenga ua au mai i le au le malo, ta walatu le whautuanga ina ia. Whaavanga le tolu se fulu aso. E whaatino ai ma whaata oto mai le paketi mo leisi valu masina. O le tausanga wha le tupe o lo tutoe nei. Ma moli atu le nganga whaftai. E le ngate la ua fionga. E le ali i pāle mia. O malu au tawhai pe o na iai au minstar. Ma sui pāle mia e tō lua. Te le tonu. O le tōwhinga le nā le atua. Lea na whaatino ai. Lea wha moe moe. Ua po ia i ngase. Ai ai me te tau na whaatino. E le awa iatu le fontanga lona valu se fulu a malo au whatasi o le lalolangi. Na malanga atuai ia le fionga iatu e lupe whai mo sui o Samoa uma. Ai, o lo se ei. Ia ma whaatalitali ma tāpuai. Ia ma tu i mai le muli papanga. A le isi sui pāle mia. Le fionga i le minsta fo i o tupe. Le fionga ia muli pola ana rosa muli pola. Whaftai le tō wha. Whawhitai le whautanga. O le tō wha mapo le nā. Le tō wha whetūtu na i le nā. Mō le manuia o le tātou o tenu.
Ua fio mai le fio le li pale mia. Ai le o tu ua ia tama le tunu. Ma whaata mala. A wā. E le whaingo fie e le ngaruenga. Wa le vale tu li mai la tiu te ma whaiva le pale mia. A wa tu ina tu ma le whaa tua tuanga a toa. Ile. Ie o lo se ei ma whaatino le malo, le kapeneta. Le pulenga whaatonu, ai mai se o whaulu lungo ma tā ngā ruenga. O lo tua i ai, o i lātou o vai malima i ai, ia le malo. A wā se manui o le tunu. A vea le nei awa noa, momoli e tuai ia le whaatalofa ia te o tau tamam tina mātutu o le tunu, whaaftai te talo. A whitai lau tau ngā ruenga. O lo tau tuli vai e fo i o tau i le tua a o alo whiwa alu matama whanau a Samoa. Whatarofa fo i le lasi ma le pa i o le atunu o le whaato a maua mai i a le nei au nanga ma nei tau tua le si ufonga o Samoa. Le nganga i fo whiwa o Samoa i tawhai fio le lalurangi. Po o whea le atunu o le a le aso o whea le i tūrangi o lo o whaafonga mai ai. Whatalo whatu le atau o savea mo oe, malo a inga, o lau a tina e, po whea lava. Ia, malo le whai o le whaiva. Malo fo i tiuto o le nei aso, o la tātou wō. Ia, e tātou tala mai le Pasifika, whapea fo i o tala na tāpena ina. E le soi o le Radio Samoa i Sydney, Australia, le whaletua ia Miriama po Murray alala toa. Ia langa ta ua tele, kaku kalangoa li kele o isi maumea, a tātou tele tala noa i le tā ua. O mea o lo tutupu i lo tau lava fo i lo tau i fale, ia usi mai al whaafonga o le toe whaasalawina le nei, o tala o le Pasifika, ma isi atunu o le langi mo le teimi muli o le nei aso. Talofa lava o talafou le Radio Samoa. E tō lima tangata wapu eina e leo le tunu o Ecuador, ona lo lato wau fia ai le tau pule fasioti le presene o le tunu o Daniel Nopoa. Sa saunoanga lea mai le minister o malusi anga na whaia i le CNN, ma o whaelo ai o le taavale le presene na si o e se kulupo tangata pe ama le 5 se lau. No lato tau aiane maa i le taavale a ui atu le tu malo kana, lea sa fuafue whaalau lo ai nisi o polo kete le malo. Wata ua maua wha maoninga o pulu whana o whaaleanga ina ile taabale, a ile ia a fia soifua le presene. O le video la wanginga i nisi o pengta wha ilangi o lo iloa atuai, le taimina tupu ai le whaalavelave lea, ma le toa tele na langa ane tau mawhai e whaaleanga le sao le li presene. O le whamtaranga mai leo o ila tau ua pueina, o le awhea ngai mamorianga o le tau pule e fasioti, mamorianga o whainga wha atupu whaalavelave. E mafua maile le fia le to tele ina ua fola e le malo o le AAVS le subsidy po le fisosoani sa tuina mo le kiso a e whaangana tupe mo isi por kalamele tunu. I Israelu, o le vasane ua whaapoto ai tangata Israelu i vaenga SS o lo lato o tunu, e whaamanatu le lua o tausanga o le whaalavilave na osfa iai i lato e le Hamas i le lua whelua tolu. A whaawa waipea matala noanga i au kupito e whaatatau i se marienga e whaamuta i le taua i Gaza. Peo na sira fia wato o tele tangata o maari riu le nei taua, manisi na ave whaapango ta ai, ai se pepa o whamtaranga wa ta uai le pāremia o Israelu o Netanyahu, wa whaari lava i Israelu lo na lava o nusai, e ui le tele o mafutianga sa whenga iai. Mo fola fo e Netanyahu le aia whaatau nuu umana moe mitinga o le taua e pei ona o le toe whaafo i mai o i la tau na awha malusia, le avesea atoa le Hamas, ma le folfolanga e leto iaise la matianga o Israelu mai a Gaza. O lo o whaia pea tala noanga i le teminei ma lo o talo le to tele i a tau nu uia tala noanga i se marienga au tasi ma whaamuta i lua mawevesi i le ai tū o le lalolangi. Mai le Vaticano,
o Pope Leo XIV po le tamapa ia le whaururunga o le Karesia Katoliko i le Rarolangi ua fola nei lona ulua i malanga i take ma le panona po sasa e tūtonu fo i le masina fou. Pai mai le Nine News o se awanoa tāua le yeilo na awanoa i le tala whaasoropito whaalau ilo ai le tutu whaatasi le au kewisiano a momoli atu se pe au le fide mu ma le whaamoemoe i tangata i le panona e meise i lātou i sasa e tūtonu. O le porkalame le whainga malanga e pe ona wholasia le Vaticano, le a whai malanga atuai Pope Leo, mai take po Turkey i le asarusu fito Novema, se iau i le tolu se fulu. Malanga ne i le panona i le asa tolu se fulu no Novema, a nga i le asalu o te sema. O ta ua le lipote o le malanga whaapea sa fofua i ele tamapa ia sa iei taluai Pope Francis wa tu malo, pe ta i le i taunuu, ma o lea la ua fuafua Pope Leo, whaataunuu loa e se i whaao o ai fuafuanga, alona taitai sa iei taluai. Ma le Pasifika i Papua New Guinea na ruru se mafui e ono tesi ma le ono le malosi le fua mafui e le pōna pō i Papua New Guinea e lata i le a aiolae. O le US Geological Survey no lātou ripotia o le o ngā tonu le mafui e pe ama le 2 kilomita i le itu sisifo sau te sisifo o lae, malona le loto e iwa spuriwa te simarfa kilomita. Pa matala nisi na whaalongoina se pa o le hotele le temi na ruru ai le mafui e whailawa si malosi. Mōri maule tō tele malosi le mafui e aele o yeini mea te tele o whaaleanga ina. Ele o iei fo ni lapta ingo se ngarurolo po se tsunami, ai whai mai isi mōri mau, o le rūlua le mafui e lea, o toi whawhangu wai masa longa o tangata i tali tonunga whaanu upo sa sawai i aso o tea. Ma le tala mulmuli, e loto tele le alo sa mo Alex Rose e mawhaio na ave o ia mua i le itu pāwali i e mawhaio na manu malo i se pine mai le Olimpeka. O Alex sa whamneine le pine apa mea mai tālonga a whelete le rarangi na whai ai Tokyo i le māsina taruai, ma o lorua i tangata Pasifika foi le ua manu malo ina se pine mai ia tālonga le rarangi. Na whaeloa Alex i le whaatanoanga ma le Pacific Wave, o lo ia fuafua e alu ane ma lana pine na maua i Samoa i le isia na malanga o le asa soai. O le mōri maua Alex o le anga nua Samoa e ma losi tele ma o se mitanga. O lo au mau Alex mara ainga i Michigan, ma o tolu tausanga o lona soifua. Tala ia le video Samoa wa whailau whaafonga mai le nei asarulu, tātou whailo ai whoi le teimi whaapenei a tai au i seisi whaapoponga soifua.
Ia le na whawhiwhianga sui whiwhilo i tawalunga atuai a tātou talafou. Ia matala sa tāpina mai mō le Pasifika sa mō ma atunu u ese o le laulangi. E le sui o le Radio Samoa i Sydney, Australia. Le whaletua ia Miriama Pomare a Lalatoa. Ia, wa mana e fōi la, leo tātou whaalongolonga tuai fōi. I le tū mālosi ma le tū vai lua ai o Palestine e nātani anu. I le whenga inga leo ua sia, whafoi mai a mātou fita, tausi le file mō, whafoi atu fita sa ave whātaua, o tangata o taua, le ana loka e le malo Israelu. Tausi le file mō mo ese malau ele o Palestina, ma Gaza Strip, ona, o le mawaenga au ngā tamā, o le atunu o Israelu, amata mai a pera amole tamā leo whātutua, o ele pa ia, o le atoe poto iai, ma wha poto ina i tu a inga es fulma le lua o Israelu. Period. Umal pisa, umal keisi na. Ai tu lai Donald Trump fe mai. Hamas, e o tu loi le vai aso lea ko kele i oese, o no tau tofo lo lea, i le matau tia o le to sa o malone i lua. Amerika, fatasi ai, ia ma le malo o Israelu. A vea fwele nei lau, ia, mole tuai wha mai senga, wha mawhanwhananga, i le tuai o le malo, i le tina, malo lo manu malo, alofisa le i ite se te whano, i le na yaso watua na yatu, ne whatu a mawatu iai se tala, ia, a vea fo i ma manoa, ma whana tuai i lau fionga le li whaipule, o le tu malo le va o fonti, ia, honorable mau poe mai siosi, ma le whaltua ia maunila, ia, a inga o Paolo Mangafa, ia, ai mai se fo i, o le tu uai o le malo, le tina manu malo lo alofisale i te se te whano. Ia, ai mai se fo i le mamalu o le kalesia i le pitonu o Glen Innes. O na yaso nei i lua, wha mawai atu ai fo i, ia le kalesia i le lalulangi a toa, le ekalesia mamona po le ekalesia Yesu Keriso lau pa ia o aso ngatai. E le wala au pa ia le tua i lo lātou ta ia wao le ekalesia i le lalulangi a toa. President Russell M. Nelson ina ua aulia le se lau ma le tasi tausanga o lona soifua. Ma eu leanga le leo le tua i le nei fo i tai. Ia, asu tuai vai mālui puenga o mālamalama le kalesia le ata o le whaaulutanga. Ai i sui usufono umo le kalesia i tawhai fio le lalurangi. Ia, whaamawhana le tua i ate utau. Ia, ma whaamaise atu fo i le nganga le tua a wau tonu. Po whea lava e iai tangato le kalesia. So stay me whaatino ai i le conferenisi. Au po o le confessi awa o le upule na le kalesia mamona po o le au po io asunga tai o le confessi ia e fa leo isi fo i tu a inga o tapu inga o le conferenisi lela ua mai a o na fatino ia le filifilinga fo ia le kalesia ma ua fai e atuai le Palestine o le to sfulmal to lua o apostolo la ele i maua se Palestine le taimile nei. Ai, o lea ua tofia le sunga ya President Dallin H. Oaks o ia le na ua vea nei ma Palestine o le kolamba ale au apostolo e to sfulmal to lua o le whainga whawaya le kalesia pēr whai e ke alu lokua ke le marmarama iei. O le teitai, o le to sfulmal to lua lea. E masani lava ona iloa le kalesia. O le tofinga lea. O ia lea o le aso ai. E a vea ma Palestine.
o ia fo lea sa so soni e le profeta o lea fa to atu malo tu nei le fionga ya President Russell M. Nelson. Now Dallin Oates was one of the first counselor to the council of the first presidency. So condolences and wonderful memories of the president and the late prophet, and our condolences to all members of the church from the corners of the world and to the Pacific and to wherever the church has been established. O se tasi o matati ana fatuina le perfetta le nei. I lona tala fasolopito. Na ia sau noa. Vai la ia. Mea uma ia leana. Valo ia le li perfetta. O le au mai le taimi. O le afufulu e se ai lau ele ma fa mama. Ele pa ia o Gaza ma Palestina. Ia vai lau pa i kauainga. Ina ia tape na pena ai mo le toe wha potopoto ino i tu a inga sfulma le lua o Israelu. Lango le kalesia mamona. La tau te la lango tele ma telitonu i le malosi anga o le malo Israelu o le nu o le tua. O le nu o le tua. Mai lana fo le nai langlango ina ai le kalesia. So se me fatino ele malo Israelu la tote le lango yai. They give their full support to Israel as it is God's family. Ole aingo le tua. Ole nu le tua. Yani na ta ua na mo le sila fia foi ele totele. Ole mamalu le tunu. Ya, wano fatali le malu le kalesia le lalorangi atoa po o a fea o le a fa lawi loa mai ai. Ia le tūlanga ta hua tele. O le fa lawi loa ina. O le mata upulena. O le teitai. O le teitai o le kalesia. Ja. Oda o mai leo la u talanoa i le tāu tele. O le aso sfulma le iwa o le masina le nei. O le tālonga mua le nā le tātou au o le toa sa moa o le a whaia i au ki lani nei i New Zealand nei o le a tā aloai ma le au a malosi lea. A le kiwi i le tātou talonga o le laka piliki mai ta ua telefoi o le tulanga o lo o tau mawhai e tu leia tātou tickets o o maua tātou tickets ma stasi fo leo au onanga a le tātou company e lafo ai a tātou tupe wha momoli o le Pacific Easy Money Transfer i o lātou la umai au ki lani nei i Otara wha pia foi le la i o Tahuhu le la i Avondale, ma la i Mangele. Lo maua e tātou tickets, all you do is to ask for the tickets for the first ever game this year between the Toa Samoa Rugby League ia ma le au o le Kiwi. Aso sfulma le iwa o le masina le nei o ke topa. Anga ina, la folau tupe wha momoli, ia ma wha tau i lau ticket, e wha ilo ai lau anga le lei le tātou au, ia whapena fōi ia le tūlanga, o le lango ina o le lātou wha moe. Ia le malanga mai le nā. Ia, i maua se kupe angai kam, ea. Ia ma maua i matangata, e anga i antu i le malai. Ia mo le tāpua ia fōi o le tālonga ana i alo matama whanau o le tunu, o ne ngalo, whai sau ticket, malafo lau tupe i le Pacific Easy Money Transfer i ona la umana e lua. A vevo le nei avanoa, whatalo whatuai wa lewa o te le itoe wheiloai i le sunga i a sapu lo tama. Yeah. O ia leo stasi fōi o whatonu o le Pacific Easy Money Transfer
Ia, e mai se fo isi au unanga pe nei le tātou moana rental i Samoa. Ina ua wheloa i atu iai i le tuua o le malo, i le fionga ia le malu sa nele. William Nansen ina iaso ua tuana i atu. Atalo fatu lau sunga sapu, tulou, malu o taulangi maswafa ua whapalei nai a inga. Ai whaftai le tua Samoa le avanoa tātou te wheloa iai. Lo maua lo soifua lau le lei o le vi inga le nā i le tua. O le tāua le nā. E le whasisilanga le ua taunu umai i le tātou fisa mau te manatu e tāua foi. E le paia ma le mambalu o le tātou i tu malo ai maise lo tātou ainga sala vea. O le ainga sa Pesta. O le ainga sa Smith. O le ainga sa Fido, o le ainga sa Schmidt, o le po ia ma le mamalu o sao e wha pia fo i sa umulau, le ati po niu ma le whaasau ma le whitalenga le li o le tū, le tofa i ala vea. O mau tātou ainga uma i awa tuna ma pawa maama, afo rau toi, pia fo i le fale pou wha i sula mai. O lo o iai le whamoemoe, ta alo atu ai ma le mamalu. O le a lava lauso tanga i sa fotu mamanase, ma le a inga sa lavea. Ia masa o e wha, a fio mai. O le iai le tātou fontanga o le a whatino i le asusful ma le valu o le masina le nei. O le no winga, o le asfareile o le vai asufou, o le tau le tu la e se fulu i le tai au. Ya, o le a tātou poto o tuai. I le no whanga le nei tusi foi lalo lau pepa. Tasi whātolu Cavendish Drive i Papatoetoe i Manukau nei. Iei le mta upu tā ua. Tātou te fia soa ai le pule. A o tātou tapena atu e tali malo. I le taunu mai o le pulenga. Ya, whapia fo i le tātou aula kapi. O le teito fitu a le awhioanga o sa fotu, ia pole i tu malofo i nganga i fomonga numero tasi. Tātou whaia se mele lei e whaatali e alo matama whanau le tātou nuu o whai masui. Ia o le nā i tu o le nganga i fomonga, tasi lua male tolu. E le talonga, o le so ilinga, o le siampini o le teito fitu o malisi, o le a whaia i leisi lua vai aso o lumanai. Talo tuai ma le ngang whalalo, pa ia mawalunga o tātou ainga o ngawha paolo sili langi tātou whailai. Malau mai le telefonia le atau sa vea le o lua tasi, lua i wawha, fitu iwa lua fitu, o lua tasi, lua i wawha, fitu iwa lua fitu, ea po le telefonia le sunga ia fiti alo, i le o lua, tolu lua fitu, ono, tasi ono, toi whafonga lumera, o lua, tolu lua fitu, ono, tasi ono. Ea, o le tāua le nā. O le tātou a wai whatasi i lea whapoe le tātou fontanga le nā, tā le itu lai se fulu, i le aso tona i o le vai aso fau. I le tuatusi, tasi whatolu Cavendish Drive i Papatoetoe Manukau. Whaaftei tele lava. O lo saini ai le sunga le whawhiangainga, Reverend Tolefoa Larry Tupai Lavea. Ia le nā. Tā ua le nā. Ia o ia le fie karimalo, tātou ainga uma lava lea na tātou whailo ai. E le sailinga se leni, ia ma le tātou whaalo alo fo i ma le alofa e le sui o le tātou i tu malo lena te mo o le whainga panota ma manu malo mai ei le nfoa le fionga i le li o le tu. La vea lau a folasa Paulo Ioane. Le tō tele lava pena o le tātou a inga lena tātou nuti mea whaatasi i le nafo i sa ilinga selene. Ia, o tau umana o tātou a inga mo tātou sotanga, tono le tātou a inga ma le nuu i sa fotu whapea fo i manase. Ia, ole na?
Ua luas fulma 5 minute wa te ai ia le i tu lai lima. Lea sona na fi Samoa i lau tau whafonga. E tu sai ma le whata o toina o le tala o le tupe lea sunga fua. E le fionga e le tamai tai min stama o ia fo yo leisi sui pāne mea. Le tala whata taule na o le tupe o se mata tia ua o iai. Tasi tesi ma le lua wha biliona tā la. Wa tele tupe e mawhai ona whaanu. O po le expenditure foi ona olea, o le lava o le whasoa. Pea ona saunoa le minsta tau ave o le malo tau ave sa iai o le fionga i le sawhapito ia whime le tau whai a lautimu ia, honorable lautimu ia. E manuia le malo, e manuia mai, masao mai, mamanu malo, i le whainga panota lea na whaatino nei. Ia au kuso, lua awhe lua sfulma lima. Aisea, na le lei le tāpenanga mai i le tolu, tausanga po le wha tausanga watuna i atu e ui lava. Ina ua vāle whangatia, i upo whai o malo, i le vā, o le pati whaloto i whale, ma le loto i whale lava la tauia, o le whatuatua i le atua sa mo o tas. E ui ala na whale tonu. Ia upu whai o malo, ma le vāo i la tau, ma le fionga i le ri. Pāle mia, o leo o whiriwhiria, ma le fionga le sawhapito. Ai sa mata matua i malutia, ma mau popo le tausia, ma le vaaia whale lei o tupe. E peo na lātou ngālulu e whātasi mai ai. I nā tausanga e tolu i le whātausanga. Na ese ai la ia lea pe au i le whātustusa, le whātausanga le whātuatua i le atua sa mo o tas. Ma le whā se fulu tausanga o le sunga tu le epa ma le hero pipi. I le lātou fo i ta inga mai le nāwai tau. Te lele se se. Wa tele tupe whālu. Ona ole le lei o le whasoa. Ma lava tupe whai ai le whasoa. O lisi o vaenga ia ua mai tauina. Ua si tia mai le 1 miliona tā la, i le se fulu ma le fulu ma le 2 miliona tā la, i le tausanga. Ua whaanganga e le malo. E awi nā tuai o tātou tangata, i whale mai mō tonga fitinga, ma ta o tonga i le mawhai o na whaia i Samoa. I isi e tudu. Ia au ta tonu lawa, awa o intia lava lea na ave ia i le tele o tātou tangata. Peita iane, o leo sila fia fo i le malo. Leo o tūnei. O lo o iai ia se whale mai whaapitoa mō ta o tonga o so se vaenga. Mo so se tonga fitinga. Ia o lei tātou tua whale lava ma lo tūtua o ia i tātou e lata mai. Le PSH, po le Pacific Specialist Hospital Care, i le atunu o fiti. I le ato se i tū lai alua i fiti. Tu e lata mai i a Samoa. O fuafuanga lualu ma maula na. Leo ua whata oto e le malo. I le whataunu uina lava o le vaenga na pasia. I le vaitau o tu le epa ma le HRPP. E whatino ai se mea wata ua le Samoa Medical Insurance Scheme or Project. Ioe. Le tau le na ono le whainga malo le whata atula i mai. So o iai ma le ngase o le fionga i le ali i pandemi o le tātou malo. Ia, o lea ua tālusia. Ia, lave o mai, le malosi, ia, ma whafusia, a tō le soifu malolo i na le lei. Ia, o na taliu lea. Ia, ma whaatino ni au lape, e ma whai ai o na whao ngāle nei skima. Lea na amata mea mai ai. Le whaalapu patonga o whaapatunga tupe a Samoa e peona iai le Samoa National Provident Fund. Tā ua le nā. What is $300 a year
to cover yourselves with medical insurance project of Samoa. Ese le tāua tele. Io, le mea le nā, e te tau na whaia mō tangata uma. Ia leo lo whatau te epe ia mai, e rei fo sisi toi popole ia i whatau te atu le epa lātou malana i chapi pie lo toi lawan tangata na whaona lātou te ena. Fuafuanga alualu mamao le malo mole manuia o tangata Samoa uma. Na paulisi vaenga tā ua tele lea na au vava ai atu iai. O le fia whaanongo longo o mātua ai maise o ta mam tina mātutua mā lātou pensiona. Pe maua pele maua. Ai maise fōi o whaamnianga whaapitoa mo i lātou e ai mana onga tū mau le tino. Oka o kai le matau tia o le anga le lei o le tua. E o lava fōi le mālo tausi mea tau ave le sa iai. E mo i eito finga na lātou whaia. E tusa i le tusa i male tu la fono. Ai sa lātou whae te ete i le whaonga ina o tupe. Lea la o tau nu mai le whainga mālo fō. Lea o tau whaafonga iai. Wa lima se lau. Ia le pensiona. E tai lua se lau lima se fulu tā la e tala whaalua i le masina. Leo o tolu se lau. Le tupe whaanganga mō i lātou e maua mana onga tū mau. E whaalua fo i ona tala se lau lima se fulu tā la whaalua i le masina. Ese le tā ua. Mai ua saunoa le fionga le minsta o tupe. I landa la unga ma le folosanga i le asona na fi. E o atu i le masina o Novemba. I lona vai aso mumua. Ua amata o na toe fasoa tupe. Mō le au pensiona. Malo lo, manu malo, retire. Ia matoe moa o lātou whaamnianga na. O le vela e whai atu ai. Sa le te tau ai. Ona popole, ma pole vale, ma wha popole e isi tangata ia. Ia langona o tangata mātutua ma tangata lautele. E winga i tupe. O lea ua matua wha manino mai, au o le popole. O lo lava le wha soa le malo. Ia na tupe. Mō tangata unga. Ta ua tele le si vaenga leo vavai atune iai. O le whaso lea. I a inga mātitiva ma le le tango lima. Tui nātu fo i a le tele o tupe ngā lue whatasi ai ma le kanesia sa fitu le adra. Ina ia mawhai o na whatino ni mafausia le tele o fale mo nai a inga lima vai vai. Dwellings and houses for the poor. Ese el manei o lea anava tau o whata otomai. Ai le ngatele nā. O le anava tau mo whala tonga tū maoti pe o le iaile kalesia katoliko lo lātou a whaata mo ea le porkalame o le anga le lei. Ma whale e tausi ai tangata mā tutua e pei o le mapu i whangalele ea ma le mapu i polotu. Ta i se lau afe ta la i le tausanga. No. Alono inga, alo si i mawalunga pea ea le tūlanga olo iai i tupe maua le malo ia e maise fo i o lana whasoa. Le si bea sili no tā ua i la uwha longo ia i le whola sanga lea. Ina ia manino a isa moa i le ulua i taimi na tau nu umai ai i le whatutua i le atua sa mo ua tasi le lua afe lua sifu maritasi.
e foi. E o mai tolu o le malo. O le toi mawhai o na whaia e Samoa se ai tālafu. No more loans because they weren't allowed. It's just that they didn't want to loan. No, they wanted to loan, but they can't loan. They surpassed the mark that authorizes them from countries and financial institutions such as IMF, the World Bank. Wa fa sa o kaput ka ko on koi fa ai se o tele loan. Au le mafaina tok ma stasila na o vainga na ave ye le fa mua ale malo Samoa. Ta wala mai le pulenga ale fa tutu le tu Samoa o tasio le uta mana e fa matala ma fa manino ile atu nuu le mafua anga o nei mea. E le va pela se tau whaleanga i oi atu le epa mala la tau fo i tu. Ai ina ia manino ma mana manama. Wa o vātu le tātou ai tā lafu le fua e te tau o na o i le tātou no ngā tupe i whale tupe o lalolangi. Ma isi whale tupe te tele o le lalolangi. E o lava i le Asian Development Bank. E o whala i tupe ia o mai seina. Ne ana whape le ise tupe e toi tongia. E tu te lo le ala porokiki a seina. Po le ale toi ngā malo tu te i pe wha komunisi, pe wha demokrasi, pe conservative, po le a lava le tu ai ngā whainga malo tu lai mai. Po le nā le mea seina e whai. Avatu le tupe, e le FCD foi seina po le ale me whai le tupe. E o lo le taimi e li riu mai e le CCP, Chinese Communist Party. E le liu mai loa. O le mea lai o iai tātou. O le malapanga o le lopo le ale mea o le atutongi. Le ini tupe le ini atina o whaia. Tutongi loia, whanua. Ia. Tutongi loia, whanua. Whawhena whai le mea le nā. A le nā mataloa o na whai. Ma whaatino ai le tū la whono le lua awhi ma le walu le LTRA 2008. Whaafengo fia ai o na whaonga ina le mea ta o le torrent system. Whaonga fo e New Zealand Australia. E mai leiba i ai whanua. Whaaleanga nuu. Ai le liu e avea. Ma whanua e lisi. Ma mou atu ai lava, ma motu atu o se whanua o mia sauloto. So the torrent system is the system that was operating under the transferring of the deeds and the ownership of the land. Ia matuaila ia lea whapea ua li liu le tūlan whauno nei mawhai o na lisi e company mai atunu i whafo. Ia ele whaaleanga nuu nei. E su e mai i lātou, e mai se company matunu ia na tātou ai tā lafu mai ai. O i lātou lana o le la o mai, e mai company e ngā lulue i te tonu ma whai a lātou lisi i lunga o whanua nei. Ia. Tā ua i o le malamalama le atunu. O lalfo lana e laiona o pese tu ai lava. I le tele o nei tausanga. Va ai le tamali i le nā ia fiu. El Sara. Sila fia le lei e le atunu. O ia sa vea mawhaulu lunga. O le ofisa fua whanua i le tele o tausanga. Te le anga waa, ma le tomai, ma le mamlama i tū la whono tau whanua. O mea sa loto, ma whanua wha le anga nuu. O loo iai le nāta mari. Mea o tonu e tau ona sila fo iai le malo la tau te whao ngā ina lea fo i tamali i. Au ngā e whau tua. Awa tū la whono i e wha tolu le leia na au wha tala doi nai. Ia le sunga ia fiu.
e le sawa i lunga. O le tano ava i nai tausanga ua tuna i atu ai le i o i na malo lo retire. Mai le aveo se li i fua whanua. Ma wa aia le ofisa o le fua whanua. A le malo Samoa i le tele o tausanga ua mawai. E o mai le taimile nei. O lo whai aba mawhi loa i ma matala noa i le tūlanga o whanua o le atunuu. Whanua umia sa loto, whanua tau Samoa, whanua wha leanga nu o le atunuu. Nena. Nā le ala fwoi lana nā o le tangi le pūmate ma o whapea tupea i le mano. Ina ia matua wha manino mai, pili na e tolu o le luas fulu. Ia lata mai lea au le mea le whenelei i ai, ma apilitia mai ai. Le tula whono le LTRA, lua whemba le valu. Tasi le nā tula whono o lewa na tau na pusa se umu e whai se mea. Ea, o le tala sa, o le tala na. Wa tele na vevesi ai tangata. Malanga ai fina ngalo tangata. Ia mai se o le lisi ina o tātou whanua. Tālu si e ia, le whaatafa ngase o le whionga le ri pānemia. Ia tau nuu, mana manuia i Samoa. Ma tanga i matoe sila i mata upu nei. E pei o forensic audit and forensic report. Whea o iai. Lea lava ana o le laumunu ia o lea ua maua. Ai le i fofola i na lava le fala ona o le pale mene ma le kapeneta. Awa taunu sinsila mua i le kapeneta. Ina i alua o ngā le miliona ta la na totongi ei company la tau te whaia ia su enga tāua. Na o mai lea o la u whasoa e le mata upu lea fo i watoe au mai watoe tolo le lauina o le unga o le whaamsinonga le sunga la uli e maria toa ma leisi vaenga e to lima whapea o le whau whaunga na ia whaasese ai ia ni mo limau for the fabrication of evidence or sworn in affidavits. Nela ua maua fo le susuenga le tātou polkalame. O le mafuanga o le toe tolo i tua. Ona ele i lava tāpena leo e au maia le lātou finaunga tustusia muli. Finaunga ia whale tula fono. E tu sai ma le mta upu ya Sam malona tolua. O le ala le si umi lea o le awhatal tali nei fo iai. Awa o lea o lau munu ia. Le te lea o le nei taimi na tā ofi ma malolo ai le whamsinonga. Ai o mai le taimi le nei e iai li poti e lua o lo o mana o mia e le whamsino. A lea lava ile i table ina pe ua submit ma tuu ina atu le li poti fai tino lea ele whamsinonga. Le mea lau teo fai. How long do we have to wait for this process to be postponed and then postponed again? The extension has gone beyond imagination. A o se tasi o vaenga ta ua o le whamatalanga. E masani o na ave i mene i o whamasinonga e whataltali po le ale taimi e mawaisa o na iunga. Nera, pese so o i lava tu le pamba le vaenga la iunga. Justice delayed is justice denied as well. O le umi o na toso o se whamasinonga.
O ina fo'i e atangia mai ai. Le te ena o le whaatino ina o le whai unga ami o tonu. Justice delayed, tele ngese ma toso, is justice denied. Awa o le mea moni lea o te whai atu nei. O le alava la le mea leo na umi o na toso le nei mata upu matoe tolo ai pea. O le talitonunga le nao i lātou e ata mamai. O mātai tuina whinaunga o le whaamsinonga. O le umi e toso ai. Ia, mai ele ngata i le nā. Ai eilo talitonunga, ai le influence o le toina o tule epa. Malona a fianga i le tūlanga o le tau mawhai e tāu fiofi ai pea. Ma tolo ai pea. Ai le ngata lai le nā. Pei e fōringa mai o se la sanga le o iai i la tau awa o le o te fia tau atu le mata upu mata utia la e vevesi e whapea tātou e le o vevesi la e vevesi loto i whale o le HRPP. I le tau mawhai o isi wa te tau o na whaia se la tau whono e talo ai se whono ma whaatino se whainga panota ina ia whaamalo lo ai le o lo a vea ma te tai le taimi le nei le sunga i a tulepa. Ne fausi le fia tulepa o lana toe alu lea i le whainga panota. O mo fo le whaaftai lona i tu malo. Tu lau le pā, mau tau lanki. Tā le whao ma le whale atua, mai se fōi. Nau whionga whao toi ma le no wha mopu. A wao le talitonunga le nā, lo tau ma whai e pe toso. Ai o mawhau whapea. Tā ofi le sailinga o se te tai ma se whai lau tusi ma le lau a whono a le whono whaatonu ia pa o le vaenga fo i leo le whaafale tui. Mele manatu a nei saule i unga o le whaamsinonga leo lo talia nei maisi mō lianga o lo whaamalu mai. E pa ua ila auli ma whale pui ila auli. Talo fai i me o mafo fonga fai vavali. O mafo fonga mafau fonga. E le whaavaea mai tali tonu ai lava le loto. I nei tu a inga, a uinga o me fai. O leo watangia. Le mana o tu le epa ma le ala e o ese. O so ia o le teitai. A o le ala o le whailau tusi. Po ani tō whinga maululunga. O lo o ma fau iai ma nanau iai tangata nei. Wa umale taimpi. Te lea o sources o mai tono o le HRPP, matala no mai te lo savea. Ia na voi lo lea le tō telo tangata. O a inga umalae se o la vo o ese uma. O le la tau tala, o le mea moni a ua musu le tō ina e lu ese. Ma le teita inga o le panti. Musu ai, ma le moni a lu ese o ia le veleu tusi. Al na umano tō fia atua nafi. Tangata sa mātou whasoa iai. O uso fo i olo iai tonu o le hero pipi. I nei New Zealand. Mawsiri mai e tau. A oilas tangata e te manatuli sa vea i lau whasolonga lea mautofinga ia ua whai. Whamai, isi e rina mai. Ia, ko ke whiu ele sko whi au ili. Menga whaku. E ala whi au.
E ala wai a ta tau o tau talai mo tu tilo atu. Mea langa o tātou sa HRPPU, ma o tātou mātua, ma o tātou ainga. E o fo i a te au la tau i a o tuputupu a stalawa. Wa tate le toi loa lava nisi pāwara mea o stoi do o tupua ma la SNDP. A wane. O sui le vaitau. The momentum of the story and the narrative has shifted politically across the spectrum of Samoa's landscape of politics. Ia fsiri mai lola uli I e te. O le ala lau whaatulangana, o whaatu Tula Epa is old material, no longer is able to hold the integrity of the party again and winning the trust of the people. Leto me fai e Tula Epa ona toe wha mau popo mai. Le whaatua tuanga o tangata langa e le o se tangata mō tangata. O mea uma na whai le nā vai tau na whai ono le whewhewhe o tangata. People were forced by the muscle to act a certain way and behave a certain pattern and trend. Yeah. Limoni doesn't have the audacity or even the qualification as a matai and as a member of parliament to represent the caucus and the political party in any sense of the word. Ale ma se malamalama se mafufau na te loa ai taitai ma whaatonu se me fai o se whaipule sinia I te tonu o le whawhalutui ma le vaianga whapwhai. Nothing, zero. O le hero nei tau me o le zero. Ia, tātua I fwoi o le mātou talananga le ma le fitu whainga ma le whasoa le ma lai osoi. Mai la, se ia mai la lau tofinga na wharu, tofinga sa o lava. More than qualified. Lau wofo le nale. Lua fasili piea. Fono toi. Le amo mua le nale tu yatu. Mo liva. Na tāpena. Lava le tomai ma le anga ba. Ia, nala ia. Whai atu. La lango I ai le sui te tai. Le fionga ia Solomon Malo. Lo au keneti sio. Sui te tai le na. A oi la le. Sau whai lautusi. Atu ala uona le. Namu lau ulu le ota. Sambi le ota. Tofi ai le na. E le lei le mafau malana tofa malana fa tofa la inga. E le fa tamai titia se mea. Ia, o fa tasi o le iai Malaysia o sui leo te mana o e avatu. Avatu tu ia pai e fai ma wipi. O ia e va aia uma fai pule. Fai pule e sfu marfa. Vai po tu le lei le tangata I lona tu langa fa fai pule ma ta pena mai ma ta upu. Ina ia iai le commitment I tonu fa flitui. Fea ngai ma fa fita uli ma mea uma fa pena e talo le tangata I fonutanga ma mea uma fa pena. Tu iei, tu ia. E leile fonga, leile tofa, leile fasoa. A fea vele utamo. Oi fo io o le ala. Fa kuli ale kuko kasi ma sue se paki alu e. E ana mātou tani ye ale ana.
Ia mamātou whaasoa e fwoi. Ia ai o le tūlanga le nā e tā ua tele. Au tilo le mata upule nei. Ona sa oa uina mai e iau i mena tutupu le lua afe lua sifu ma le tasi. Le poloketi le nei o le tasi le miliona tāna. Sa mua. Te leo whawhita uli na tula i mai. Leanga o le taimi mua leo o whaatino e le poloketi ai ua matua i tele tupe ua whape nā o mawhoi. Ona tilo i ai mata o ai le tangata o le itu malo, o ai le tangata o le fono whaavai o le a tango i tupe ma le wha maoni i tupe nei. Ia tele a la whawhita uli na tula i mai ai. And perhaps the first time this scheme was ever put into operation and practice, there are many lessons that we've learned from it throughout the 3 years. Tele i o le sona tā ua o tātou wa o ina mai ai. Talu ai ono poloketi na whaatū ma le autū. O le pepe na whanau mai ma tausi ma whaola. Ea ma tapue. Na ia ola lau siusi ele whatua tua i le atua Samoa o tas. O le ala le nā. E ta tau ai. O na whaulu ulu foi i se tangata o le whatua tua i le atua Samoa o tas. If it's a project that was originally initiated by the FAST Party, then a FAST member should take the lead in leading that initiative or this project. Le la se ene lunga le 2 miliona fuafua i le teteleo o a fo i o i tu malo ma le teleo nuu i tu malo. O nisi o i tu malo e to laiti msalo la me i lunga le afa miliona. Tasi ma le afa miliona. Nisi 2 miliona. O le mena na lai o le tele le vevesi sa tula mai. Na taunu ulo i lima o faipule o le HRPP le u whapea o le li faipule o ia le dao le te fono o le fono whavae. Fumfalo i nā male mea. Aisea. Ona o le tu malo i lātou. O mai loa sa ili se avanoa e ta lepe ai ma whaaleanga le poloketi lea. Ale welo nei, mana tua no maile si ngā mala o fatas. Whapena fo i taupulenga o malo o Peletania. Malato wha amu ia i a Samoa. E o ia New Zealand, ma Australia. Ina watu su el poloketi. Malato wha awhitai ai. Le tā ua tele o le anganga na whaatino ai le poloketi le nei. Ai whaatua mai, ea mai ngā suo e lamu. E mai ngā wilpa e loe ai. Tusa lea ma le tala fule na whai o sefa. Ina ua atu tangata na ua tupu le onge i ai kupito. Onge whaasolo ato ai mo. Ma isi atunu unme sa no fuelto ino ya kopo mlan whana. Ai atu ia Iosefa, e whema Iosefa o mai. Ele manao farao ini tupe mantoe whaafo i maini whanua lai tele whanua ma tupe le toina. Wa atu e whaatau me ai. Wa ngā lala ua malosi le onge. Alal tala Iosefa le whai. O mai o maave me o whatusaito i o e tō. Ma watu mau tau suo, ma meo suo tō sina i e o e whamarule ele ma tau ai i e me o whakupi ma meo whaku seiko. Ai momos. Whapena uma le mea lea na tula i mai le teimi o le poloketi le na. Mana na o tangata e tu lima atu le tupe ia i la tau. Na o le so lava e whaamalia i nai le manawa ma le ngutu o le tangata. Ai whaafewhea le atina e mo atai au. O whea tua i ai.
O le tupu e tufafua, e le aiso na ola, e le aise toe foi magi. E le aise toe tu o le tupe le na, their money will be spent today and tomorrow. There's no return. Taipe o le toe tu mo le tangata o tifo, the resurrection of that money will never happen and be seen again. Awa me yana whea toi nei. O mea watu suo ma watu fatu. Mea wafu. Whakupi mo. Wakunko pi ngaki e ave koma. Wako mangko kia pula mangko palai ufi e ave. Mako kong ko whai maka amu. Mao i o le ofisa whatoanga. O lai whakau i meo kama i moa. Fole le ngā ka i lima suseng el kama i moa. Aveng iau moa se lau. La ule o tauta i se ainga fo i le te vai atu le leile la tau whangaka. Nei mai ai se ta mai pua ina. Tau si au pua. Tau si au moa. Awa o le mafua anga le nā. O le taunga tā o le soifuanga ia i tātou le fi ei nei ai le tilo at the core and the root cause of inflation. I le si i mawalunga o le tau o le soifuanga. Ai le anga fo ia mi o tangata ia fai o loa mafa e ona ia pisinisi e whaatau o i tau mafa nei. A wale whaia fōi i le tiute ma le mata whaioi. A le Price Control Board e alu ai a se singa ma wha manatu pēr lava pēr e pisinisi ma tangata whatau. Consumers report these people, business owners, good suppliers, that they're raising the price and the cost of these goods. Ale o yai lunga le price index list. Soli le tula fono. Fea o yai ali ofisa o le matanga luenga. Price Control Board. Whaitonga luenga. Awa au tau wata mamai. Ma o tau mata ala, el whatino o tau ngaluenga, o isi tupe maua nā, ale malo. A wafo i nā, le maua ala wali i ia, vai, le ai se warning, le ai se whamangalonga, soli tu la fono, tongi le sala. A wane i lalo ifo, lima se lau le sala, pingi ai lunga. And that will act as a deterrence to the behavior that is so cruel by raising the cost of living. Tā ua tele le vaenga le nā, o toi whaamanatu o tuai. Toi tilo i le vaenga, o ai, e iai i totonu o whono whawai, ma teikta ia whono whawai. O le manatu o le malo, i loo tali tununga mau tu. O le malo tuto tasi o Samoa, mō Samoa. Mō tangata uma. A o le whaalawe lawe le nā. E a watu le amanoa. Ai ese le mea le whaatino mai. Nā o tau whaafunga iai. Watu le lua se lau wafe mo mua whai ei whale. Whaatino ai whale o whono whawai. Aia. E le whai ni whale. E o tufa le tupe. E lea pitonu, ma lea pitonu. Ia a o ai oilo atu o sao. Mami o tonu le whaatino ina o nā mea. Ai o tangata na o lisi pitu. Ona o mai leo la utala noa, ila mata upu le te tau o na whasau.
Sa o matamata ma le whanau noa. O ta ua e se toi ina matua i a whetū tiu malu. Whapea kua whasilingia o ia e le li lea o Kanata. Matua i ai au i lo whaia o ni tala tu lou lava le whaafonga le tunu e mai se foi o tūlanga mamalu o e kalesia ma le au whaingarenga. O ta ua i le li lea o Kanata. Whapea, ua o whaia ni tua inga le whaamvaea, ma tau valea i nai, le atali i whai whe au, o le sunga i a whetū tiu manu. O la upor kalambe o le aso mua o ke topa. O lo iele por kalambe le nao, e se teimi to e whaali foi. O lo manino i la upol kalambe le nao. Le whapea o lo tua ina ia o i lo o whaio ni tala mata ngā i le atali i whai whe au. Male e kale sia metis. Ia lea o whapea atu. Uma le leile por kalambe le nao o mai moa i ai le pulenga a le Radio Samoa. Le ai se me tasi. Na soli ai e le ataua so vea. Se vaenga e tau valea ai. Te leiti o nei manisi tangata i tu atu le polkalame le nā e au fi ai e kalesia, e au fi ai foi. Ma le atali i o tiu manu. Lea e tā ua o se whaiwhea. A o le aunga o aute o le polkalame le nā. Ina ua whaasanga mai tu le epa. Ma tau le angaina, le ngā luenga a whaiwhe au a le fast. Ma whapea o i la tau ia. Ma la tau la unga. Ma la tau sa vali momoli ua sui ai la ngona o tangata. Ma pānota loa i le songa lauli. Ma le whatu tua i le atua sa mua o tas. Tu le epa ai o mai Kanata male sunga ia whetū mai whea tiu malu. Sau fo le angi a le awali ia, tau le anga ina whai whea. Tu ua i whai whea, whamai o whai whea, tau titi pē se mato se whai whea, tau titi pē se whato se whai whea. O la tau le whaia le ami o tonu, ale atua e tusa ma le filifilinga ale atunu. Saulo ma le atau o savea. Whasao lo ma la wali ia ma le lato me le whai. O le me fi whasao. Wa o tau tuu wa ia whai whe au. E le whai e sisi o tau te whaam sinonga o le au whainga luenga le atua. Tua i ma wha leanga whai whe au. O la tau ia wa whai i nei le chapipi. Na o lapata ia ai le sunga ia mai whea. Ia e whai tete i upu e te lafo ma wha leanga i whai whea au aisea ma whau le lei e iai lo wata lii o le au auna le atua. A wha leanga whai whea au e a fia ai fo i lo wata lii. Langa o ia o le whai whea au. It doesn't matter what denomination po le e whakasā, po le mamona, po le metutisi, po le asofitu, po le alava, o le au whainga aruenga o ma le atua. Whai tete la, tautala, ai te le tilo i le ngā ruenga, ma e alofa i le ngā ruenga alo watali. Ia upona le atau savea. A lele wa oso e lunga matei. Tu le mei whamai te tau na whaato ese i le ekalesia. O ia whaatu lo tau whaaleanga i whai whe au uma ina ua to ele ma whaia ina o le HIPP ma tu le pele i le palota a e oso lo whaari. I le sisi i te ia te oe. Ai manu a wā e te matua ai matua e le maana malama lava i se meo. E te pi i ama i le tuspa ia, ma wha leo le swafa o le atua.
A e te tau whaaleanga i le au whainga luenga le atua. A o whea le au whainga luenga i loa tiri. Tele i whai atu ni a onga mani pisinisi ale, mani company. Ale e kalesia, me tutisi tulou le kalesia, ma le pulenga, lau o tau malmala mai whinanga, nei pia avatu nei videos nei. Ona o tau mai moa lea, ma o tau i loa ai le sao mea lea o te tala noa atu ai. Awala e te sau e ufi mai le mea le nā. E tau ufi ai le mata ngā o upu na whai i whai whiau. Ai whalongo longo, ma tutu afi le tamaititi lea, le tamaito ina lea. O tu sa alua to ina. O le tamaito ina lea, o kanata. Ia malau fo i fasi to ina. Tu lau tau lang. Ia, a sau, pai tete pēr whai o e fo se matai. O upu sawa upu leo tata tuai. Lenga o ta alo e lunga leina, ma le leina o le leina o le tu la fono. A ta alo fo i leina upu, e le whea ngai ta upu. Ia, ala lale nā. O e whai wha leimo lua o e te rua whaato ese. Ia, whaato ese le au whai ngā ruenga. Whaato ese le atunu. O onga tala e pei fōringa mai o lua e pule i le pule a le atua. I le taimi e mana o ai e whaamalai le tangata, tai au oti i ai, tai au pēle matau lele, tai au pēle whatu lele, tai au o ame tupu mai. Au o tau te taa alo i le pule le atua, te lo le tala al seina. Ka alo mea lalo ngei, o ka alo mea lunga. Le ala nana. Ala tuai ia le fautuanga ma le mata upule na ia nofo uta iai ma malmala mai le atunu. Le anga a avese o no mai leo tangata ko meni ai a leo fa sa watu. Tamana o kanata. Ele to iai se integrity ma se credibility se whātua tuanga o tangata iai. Mo tele mea māta ngāi nā te whātino. Ia. Lea fo i sau whālango longo atu lava leo o lau manu ia na sau lea la o vea ma tau mai e la o vea e teau. Awa na maa whālango longo whātasi ma la o vea e lisi aso le nā. O whaila na so e ngā tupe i lunga. Ma taula na bank account isi tangata. Ai whai ma tā ua ai o le sua ngā tupe mō se tasi ali i whaipule i Samoa o lo tā pena i lana campaign ma le whainga panota. Sau le lei ala ve ata o mai a teo. Te loe. Sua ngā tupe le li il nana whai. Ai longa o i loa ele whaipule le i Samoa le sua ngā tupe le whai. Ia, le foi lau famile ve ai atau. Ele i loa, ele fai pule, ele sa mo le fai so ngā tupe le ile on his behalf. Ola no winga la. Ele i loa pena avela se tupe o le fai pule pea. Au mai nei la tanga tole a ingole. O le fai pule mafsili le fai pule soli. O i la wafionga. Le tofi oli. Dai mo wala o tupe le na la fotu ile account le li le o kanka. O to va vai lai. O fatu la vea mai la fa mo mongol mena. Yona. Kanata. Ta ofi nei lo tau fa valea ile atunu o matangata o Samoa. Yo. Wai lo uma e tangata lo va va. Dile o stangata tausi ainga ma stangata e fai mele lei. E tausi ai le va. O le mea e mawai lau pau sede ma lau pau tala e minoi. E te wha ngutu lua. E te wha valvalea. Io e. O le mafu anga le na lau fai atu le na wha pena i a te oe. Ma o fai atu pēr lava pēr i a te oe. Ia e sanga ula e sisi tangata.
ma whātūtū ia i au whaamtalanga. A o lo whaasangasanga mai lea i a te ama. E wā se sila lai ai. Wā lau lo le alu se aonga, ma lo le u se aonga. Whewheo so i atu au whanau, ma o tō whawhine, ma o a inga, ma uso, ua whanga i wha uma i lunga, hata o whao unga. I le universite i au kilani. Whelasa i ai. Whena e tā milo solo ai. I Australia le talia ina oe, i se universite, mai le ma whai na whai sau lona, taipei o le study link lea na tātou whai ai nei, i New Zealand. Awai le oe se tangata anu, mai ta ilo fo e watulau transcript, e olo pala ma tia i whafo e le pulenga le universite. E nāla ia. Mai fau le. I le tele o mea o te se whea ailo o ola malo saunga le mo. Na paule o tangata. Paule o tangata, moi tangata e su e fas. E mua o mai e whaangoi mai ale a tau sa whea. Awa e loe tangata. Le mea o iei. Ono lo walofa iei. Ma pui. Nā whau umana whai atu lo tua whine i a te oile te lua nofo i nei la wa alu lo tua whine. O lo ua lofa i mata o lo tua whine a lai ono le whaasanga atu i a te oile. Te alofa maawa i lo tua whine. A oila stunga ta poto le maa whau. E te tau e loa hala o mea. Whai tete. Hala kauso o i ali monki. Don't bite the hand that protected you for years. It is here to tell an ngā tātou wō. E tāle pese lea. Whaamanui atu ai i le ngā ngai fo whaiva o Samoa. I le nei fo i aso lulu o ngā tutonu ngā le mū o le mai aso.
fo'i mai o ia I lona ainga Tasilima I Tolu Amo Radio Samoa. A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Oblada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace, Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still singing with the band. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face, and Molly sees his as she's taking him by hand. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la. Mr. Cowboy Sam Chukun. E le dei foi vai ngau te whala ui lo le matua I fiu e siva ai ke le yo so lungo le pasi e ke alu e kou whale tātou oe momoli le lei oe ia e tau nu ma le saunga le mou ma lo le ngā lulu e le nei aso ma lo fo I le whatotoa I tiute ma whai walo whilima ia whatalo whai le tamamatua au mua ave ia ma le tina fo I le ainga ia au auna ia whapea le no whalo ma le ainga li ta mama tutua mamatina matutua le tunu fatalo fatu foi ele fa lapu potonga le Asa Foundation ia fa pe foi ia le faliu le la o lo iai ta mamatina matutua le tunu ia o lo foi lava iai por kalambe te ia le telenga le muenga ia po le sunga fo ia tele ai Edwin Pony le tua fine fo ia to filau Esther, ia ai musa foi o le to ina matua o le whaala papatonga le fionga le aloli pulea I semi pulea I ia ma le whale tua foi a sene whatalo whatu le tātou polkalame ia ma le whamumoe o lo o manuia foi ia le nai tu o le tātou ainga mese nai ta mamtina mātutua ia na manu malo mai I le tātou sitseni lea sa tātou whinawai I le nātou sanga, ia lea ua o mai a, I le teimi le nei, I lono winga. Mana tua foi, e le aise time limitation, a statutory limit o le vaenga le nā, o lono winga o le tala. E ona ia le tātou sitseni le nāsi o oa ina umatangata, ia foi e anga waa I ai, ia whātoa mai a foi lea, ai, o lo iai lava le whinaunga lo whaatino le teimi le nei. Nisi o lo ia, e me se foi le tōwhai a tele ai Edwin Puni, mana nā tō vaenga o le Asa Foundation ina ia vave o le manuia. Nā ua maua tātou emergency benefits, ia ai o le maua a tō le pensiona. E foi nisi o whaalongo iai le tala whanonoa, e le 11 na taunu mai I New Zealand nei, I lalo lea foi whaamrianga, ia ai ele I umi ia ai whaamanawa le tua la tō ngalbanga. Ale mea sidi,
ua taunu umai. I le atu nuu na whana na uai, ma le atu nuu na lato se ia ma ave ese le lato wai ia tatau. Fatalo falos JS, se Yulia li I ba lole soifua mruia, ia whapea foi ia whaai unga tau ili ma lole soifua mruia. Lene, talo falava I Saura, mei Avito, o Cataleia, talo falava tamaitai, Cornelio, nonu malo, ma lole soifua mruia, ia whapea foi ia le tamaitai. Kafa Schuster, ma lole soifua mruia. O se poima Pesalili, watching you from Hawaii. Yeah, aloha to you, se poima. Aloha soifua mruia, and all our families in Hawaii. Kahuku Bay and Laie, Waipahu, ia Kona, Lahaina, Kahului, Fatalo Fatu, Tatu Ainga, Malava Olo o Yai, ya mese fo le tinao Tatu Ainga, Anti Falavelave. Afamasanga poe la ulu I Kahuku, mali to fine, ia Yvonne, ia mali to maitaio Ash Yvonne. Penny Pele watching you from San Antonio, Texas. Talo fai malole so Maria. Thank you for being with us. And Rhonda Wright, talo fa malole so fua. Tamo Rambo, malole so Maria. Joey, Oskei, Liu, Sione, malole so Maria. Mafuta to Sydney, Australia. Yeah. On fatalo favoilea ia Ketty Neville mafuta mai Sydney. Tuppy Collins soifua maria marole soifua matamata mai I Ottawa. Good to have some local people tuning in and having fun with us. Oile sivanga level to tele tufalta to porkalame leanga to tele fia mana malama ini meolo tupu mai ja, o Melis Fibs o lena sa leanga lava me kau fa leanga I five ya. Ja, ele ngata Lawrence Peterson talo lava fai ma lava tai. Ja, va foi Jericho Ropazzi. Taimo Toa Walton alole soifua manuia. Rhonda Wright, malo mole pa tato por klame. Ia lala au te whai atu wai. Mea o tua ia sunga I whawhiangainga ma lato ngā luenga o lato launga. O le mea o te whai atu wai nei. I le teimi o whaalawi loa ia na whaatino nei. E ma eu le toto fai fe au ia no e momoli sa vali ia ele ngata ilea sa lato tali malo ma o lato fo ia na momolia sa vali o ia whaalawi loa I pati uma ia lua. Whatutu ele tu sa mo utasi whapena fo ia le hero pipi. O le wingo la utala. Ele ma eu le toto fai fe au nei. O sa o fai sa o lava ya tulepa. Tu sa po le fai ngā lotu o tulepa. E fai sa o foi le lato mana banga ma fautua I le sunga lauli al mali e toa ma I lato umala fai pule. Fai lisi fai au ya tulepa. Lal me ua umie ona e ita. Ai sa ua umie ona e ita. Ave ese le ita, lala me o tau feita I pea, ave ese le tō tamai, iwa vai le tō whai whiau. Ame toa le fia wha longa I heitu le epa, I tō ainga whai whiau wha pea. Au nā lea tua, o lae o atu e tau atu le savali. Tu le epa, ave ese lo wita. Ai, whai fo le la unga atu le epa I la sana se I mawai atu nei. I lana pora kalame le nā malisi, male au afu kindergarten na le onga fatai mai Sydney le ngari. Sa no I tu le epa e winga e le meo le loto fa mangalo. Io le loto fa mangalo au le ita. Io ai no fo lamba ma fau ai ia na mionga ma na me ye fai. O le fatalo fa ia lauli.
o le veli e whamalo ma whaafitai iai, tu uia ia mea, ua lava ia mea o le asana whai I whea. Whamalo, sanga iane ai o le tai I lo tula I mai e vea oe o le palemia o Samoa. Whea la o iai ni whaataita inga le lei e a fua ma whanau mai. I le tala no so o le fionga pa ia le atua ma le nei mea o le ita o le mea le ti Apollo. A o le tau solo mua ia I la tau. Le whaalolo atu o le lima e whaatalofa I le palemia fau. Ma songi atu ma fusi mai lo uso. Ma whaale lei o le ua uma. Le whiriwhiringa le atunu. Whea o whai iai. Ala le me tau talai I le tuspa ia ma o onga le li whaolo Yesu Kiriso. Ai le ma whai o le sava vali ai ma whaatino. A wala tala lava le whai e tupea, whai e tupea. A wala na uma ona whai mai I le tuspa ia ma le awhionga pa ia le tua tae au, toe o mai fo I whai whaataladuanga. E mua mai lava le tau whaaleanga ma le tutu o le awhi. Ma whaolo a taua, a nganga, ma loto o tangata. Lela fo lale nā. E le ma whai, ona tau fia ile I a tau o sa vea ile tau tala tupe I benei. Awa ana file mu tai nei. Leo amata na file mu. Lei tu. O e la lango I le malo ma le fionga le li palmia ma le na kapeneta. A le e whaia. A o tau fo I le media o lo tau lango hina tu le epa ma li mongi ma le HRPP. What's the matter with you guys? Can't you tone down? Relook at yourselves and how you behave in asking questions that are so irrelevant, causing and stirring trouble amongst people. Anyway, e whai whare lei. Nā whautou si la fia lava. I la autou media sa la lango I wakokong. Wale autou na feo lai le HRPP musto ina. Tau te lei loa mo mori se sa vali ma le tau wha. Se ano fale o se mea le lei o le tau tua atu le epa. Nalo kou mei a wha ika ku le epa. Ia le liu mai ku le epa. Whai mai le kala o le, whai e ku le kala o lea. Tua I lea e wha penafo I ale ala. Ion. Mea ia na whai le luafe luas fulmaritasi. Delaying tactics, which is dirty politics. Lea na misi o mai unu fo e fitu o na isi whai pule na o mai. Wale fia o I o e whai le whaatautonga ai toso ai lava le mataupo. Now their legacy is gone and drained down the toilet bowl. Tu sape tasi le aso na whai pule ai sesi o le nato o fitu o la lava. E vāsanga tutusa matula lata whainu mera no fua. Lus fulima, lus fuluono. A ina wale o atu. O ai lai tua ia I le mea lea. La wale ia tolu. These are the two most dangerous risk factors within the HRPP. The two most dangerous risk factors, these two guys in the HRPP, and the HRPP need to re-look at the issue of leadership, the integrity of the party, the credibility of HRPP. Mea la wali ia tolui. Tolo wale. Taulangi. Polo kiki ia ua mafu. O meo pulu ua susu. E le toe ao ngā ma toe pāpā le lei. E nā, alo tālo whātu lava ia ile. Ile HRPP, ma le nofo, ma le tapua i atu. Ma le ai lao, ia ma ai uli atu ai tua, ia whanu toe. A le whai a mea la wuri. Tasi le nā tai. Anga waa mo no mea wa te tau na tū mai le foi.
Rafa mai le tua vai lua tusa so tātou manuia. O le ua toe sifun man wha minute o na tāle o le tu lai fitu. Ia manuia tele malolonga o le nei e fiafi tali ngā sua mausi ngā taulanga. I la tau le sifi pō. Anga le leifo i le tua ma leo leo pui pui lo tau saunga le mo. Ia le aini wha lave lave e tu lai mai. Ia aone ngalo ia te oe. Le tātou ticket mo le tālonga le toa sa mōlo o whātau wina I lala umalava o le Pacific Easy Money Transfer. Whamomori ai lau tupe I Samoa. Ia ele ngata ile na e mawai ma lau ticket I nā. O Tara Office. Whapena fo I o tāhuhu ma le ofisa le lala I mangele. Ia, whafoi mai upo le a tau sa vea. Karia umakafa le I rai kele le ngā kai alo alo ilo pau mau. Ma kaka mai ngā kai ile a ingo le tai alo fatele mo oil nei fiafi tātou whei loa I le aso a tai au le whatawhiti ia ai taina le pese lea maboli e toe lo whaanga ma whaamdianga mole pa ia maulunga o le tātou tunu amise Mosio Uso Afa Godinet and his lovely mom Nelly Godinet ia Mosio Tofine ia Jacinta ia e maise o tau uma o le Nansen family. Ia whapea fo ia le tina matua ia kenese. Le fionga ia Patele, Michael Enderman, ia maise fo ia le li ti akono ia Sanele, Paulu ia anganga. Alo, whatotoa I sauninga. O le peau whamawai o le tātou tama. Ua whamawai atu ia I le fionga ia le malu Sanele. William Nansen. Ia whataro whatu whaifoi. I lau sunga muang tia. Ia po le sunga fo I le lauli. Tau tai toko to whaiono. Malana mana mea. Le fionga e whalana onti. Madeline to whaiono. Le pesele a tau sa vea. Ma whaftai ma whataro whatua I le uso. Le uso pele le fionga le alori. Ngal mana mana. Tenari tau tua tapunuu. Ia malana mana mea ia puni puao. Ia tele le nei e fiafi. Le ia tau o sa vea le nei. Mangalo se leo. Ai ia manuia ma whaasoi ia. Wow, le pongisa whaapeo na puniti o le la. Wow, le langi o le timu fo I le muta.